mu masaha ya saa 3 z'ijoro ya tariki ya mbere y'ukwezi kwa kabiri nibwo inkuru y'urupfu rwa Etienne Tshisekedi yumvikanye. Ibinyamakuru mpuzamahanga byatangaje ko Bwana Tshisekedi yaguye mu bitaro by'umubirigi aho yari ajyanwe kwivuza mu cyumweru gishize. Bamwe mu bagize umuryango mugari w'abanyekongo baba mu Rwanda bavuga ko bababajwe bikomeye n'urupfu rwa Etienne Tshisekedi kubera ko ngo yaharaniraga imibereho myiza y'abakongomani bose kandi agashyira imbere demokarasi. Turababaye kubera ni musaza w'igihugu yagwaniraga abakongomani cyane nimbari aba president barashaka ku mbese ne kwimukira abaturage nago yabishimiraga pe cyane. Tshisekedi ni opoza enye. Tshisekedi niwe muntu utavuga rumwe n'ubutegetsi twagiye twumva badata bavuga kandi natwe ubwacu twagiye tubyumva mu mateka. Niwe muntu rwose warwaniraga demokarasi nyayo kugira ngo abanyekongo bagire demokarasi, abakongomani barye, abakongomani bambare. Umunyapolitike Etienne Tshisekedi ubuzima hafi ya bwose bwa politike yabumaze ari ku ruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kuva ku gihe cya Mobutu Sese Seko wa Zabanga, Laurent Désiré Kabila kugeza kuri perezida wa Kongo Kinshasa uriho kuri ubu Joseph Kabila. Buri gihe yumvikanaga nk'ushaka ko habaho impinduka mu butegetsi, Kongo Kinshasa ikagendera kuri demokarasi. Kubera iyi mpamvu hari abanyekongo babwiye Royal TV ko bigoye kubona umunyapolitike ushobora kugera ikirenge muke. Pour moi en tout cas c'est une grande décision. Kuri nge nakababaro gakomeye kubura umuntu nkuriya niwe mu by'ukuri nta uzamusimbura uzabaho. Nta Tshisekedi sinzi rwose, tuzareba ariko ejo hazaza ntaho adahari ntacyo twakora. Twahombye umusaza muri makeya, twahombye umusaza kandi yari umupolitisiye nk'abandi ba politisiye. Ubu ngubu undi mupolitisiye ashobora gukora politike mu rwego yari arimo rwa politike. Urupfu rw'umunyapolitiki ukomeye Etienne Tshisekedi ruje mu gihe Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iri mu bihe bitoroshye bya politike byatumye amatora y'umukuru w'igihugu yari ateganijwe mu mpera z'umwaka ushize asubikwa kugeza igihe kitaratangazwa. Iri subikwa ryakuriye imvururu zikomeye. Uruhande rutavuga rumwe n'ubutegetsi rurimo abanyapolitike barimo na Etienne Tshisekedi rukomeza gushyira igitutu kuri perezida Kabila ngo akoreshe amatora, none apfuye ibyo we na bagenzi be basabaga bidakozwe. Ese icyuho cye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kabila ntikizigaragaza? Mu gusubiza iki kibazo twifashishije impuguke muri politike mpuzamahanga n'iterambere ry'isi Dr Aime Muyombano. Ndabyemerera ijana ko abaturage mu by'ukuri hari ikintu babuze, ariko nemeranya ndetse n'abandi bagerageza kugaragaza yuko si wo wenyine, hari abandi bamuri inyuma, ahubwo yakabaye intandaro yo kugira ngo bavuga ati mu by'ukuri kuba uyu mubyeyi mukuru yitabye Imana akitaba Imana turi muri iki gikorwa byakabaye kimwe mu ntandaro zatuma tireka dushigikire umurongo mwiza yaratangiye, turebe imbere hacu hazaza. Byabayeho turebe ku gihe cya Patrice Lumumba bamaze kwicwa, habayeho guhindura umurongo wa Kongo. Bwana Etienne Tshisekedi yagize uruhare mu guhuza amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kabila. Amashyaka yaje gushyira umukono ku masezerano yo gusaranganya ubutegetsi na leta. Amakuru aturuka i Kinshasa aravuga ko hari itsinda ry'abantu bake bigaragambije nyuma yo kumenya urupfu rwa Etienne Tshisekedi. Abo ngo bavugaga ko bahangayikishijwe n'ahazaza h'igihugu cya Kongo. Etienne Tshisekedi niwe mukongomani wa mbere wabonye impamyabumenyi y'ikirenga mu mategeko. Yabaye minisitiri w'intebe mu bihe bitandukanye ku butegetsi bw'abaperezida batandukanye. Bamwe mu bagize umuryango mugari w'abakongomani baba hano mu Rwanda baravuga ko bababajwe bikomeye n'urupfu rwa Etienne Tshisekedi wapfuye afite imyaka 84. Baravuga ko yari umusaza wita cyane ku rubyiruko, ariko kandi ngo akaraharanira nuko politike yo muri Kongo yaba politike ifite aho igeza abaturage bose ba Kongo Kinshasa. Tito Dusabirema, Royal TV.